Ani ere naimo'ãi. Oimo'ãvyrorei itisyrýnte iko'ẽ ijahy'o oñandu okarãimbáva chupe. Mba'eve nomomba'éi heterasyma katu. Irundy ára rire ihu'u pukupuku. Oikuaamíme pohã ñanandýgui ogueru ojoso oñondive ombopupu ha ho'y. Avei iñakãnundúma mba'evete nohetũi otopáva tembi'u nahe'ẽvéimi chupe. Mba'eve'ỹre ikane'õ akóiete ijuku'a ososopa ipytu hendy kavaju resa. Hasypeve oñanima hospitalpe oje'ói. Caso grave he'i chupe opytaitéma upépe. Ipariente ohenoika resetaita oreko. Isogueve presokuégui otopáva ovendepa. Hospital jahenyhẽma. Pasillope opyta. Hasýva ojo'apa iñangekói ojoja. Opepérõ akãnundúpe calmante'ínte otopa. Pepohã iporãvéva hepyeterei memete. Parientekuéra ojapo contribución ikatu hag̃uáicha sa'ípe ombaty pepohã repyrámi. Hasypeve ohupyty pe oxígeno oipuru. Tuichaitei ojarivia pe mba'asy oñandúva. Ha'eño oñembyasy ivai la isitu. Doctorkuéra jepeve abasto nome'ẽvéi. Ivaivéma la ikaso ohendúro morandu. Opátama la oxígeno ehekáke solución. Tesaparápe ojecha parientekuéra mimi. Camión ha aviónpe oxígeno ojeheka. Oha'ãrõ jepy'apýpe ñembo'émante hemby. Ñandejára oipotágui oxígeno ojegueru. Ko'apevénte amombe'úta ahendu ha ahecháva ndaha'éike peguare este vai hi'aréma. Ikatu ñamanoite ha ikatu jakuerapa. Ndaha'éi ñembojaru mba'asy ñanemuñáva. Ñangareko ha ñembo'épe ikatu jaikovepa. Heiháicha ña Clarita ani ere naimo'ãi.